Добрый день, дорогие друзья, с вами Каныбек Шадыканов. В этом видео, в этом выпуске мы поговорим о недвижимости. Хочу познакомить с нашим управляющим дома, через которого мы нашли квартиру, в которой мы живем. Мы снимаем на первом этаже, Капыджи Дайреси, так считается, да, Киришкат, за 5000 рублей или 500 лир мы снимаем. И наш управляющий домом UnitG, по совместительству у него есть агентство недвижимости, и в этом выпуске я хочу вас познакомить с ним. Мы его знаем уже год, и они много нам помогли, хороший человек, хорошие человеческие качества у него, фирма у него. И сегодня в этом выпуске именно будет показано несколько вариантов его офиса, и также вы можете в описании посмотреть ссылку на его сайт Сахибиндене, так как я вам скажу, что многие местные компании, они рекламируются. Добрый день, дорогие друзья. В прошлый раз я говорил, что зайду к нашему управляющему дома Эрсан Аби. Эрсан Аби занимается риэлторскими услугами, и сегодня покажу, познакомлю, какие есть варианты. Evet. Ne varyantlar olsa bizden arkadaşlar baksın. Tamam. Havuzlu mu istiyor? Bütçe? 2+1. Tamam. Bu Mezitli'de isteyen adamlar var. Tecrübeli olsun. Tamam. Sorun değil. Ben sizin saytınızda bizden arkadaşlar baksın. Ne varyantlar var? İsterse gelsin burada. Tabii ki. В общем, если вы заинтересованы в поиске квартиры, киралыка да var, да? Kiralık da var. В общем, на аренду квартиры, съем жилья, покупку тоже можете, потому что Эрсан Аби мы хорошо знаем, уже год с ним живем, и поэтому мы вам рекомендуем этого человека, чтобы посмотрели его варианты, адрес, геолокацию я вам Tamam mı? Duplex değil mi? Evet. 4+1. 4+1. Bak yerler parke, lake kapılar, lake mutfak, arka stresi, 3 banyo, 3 banyosu var, tamam. giyinme odası, otomatik ısıtma ve soğutma sistemi, bağımsız mutfak, havuz, otopark, çocuk oyun alanı, yeşil alan, kamarya, görevli. Lokasyonu çok güzel bir daire. Pazarlık payı var diyor. Tamam mı? Bunda asansörü, tamam mı? Her şeyi. Bak şunlar özellikleri. Tamam mı abiciğim? Hı hı. Ben sana şeylerini göstereyim. Böyle bir daire. Banyo. Yine bir banyosu var yani. Isıtma şeyi hem merkezi sistem. Doğalgaz mı? Isıtma ve soğutma bu. Hmm. Otomatik yani bu. Hmm. Tamam mı? Bu Üst dubleks kata çıkıyorsun. ikinci kat. İkinci kat. Hı hı. Tamam mı? Bak, cam var her taraf. Bu ne tarafta dediniz? Bu üniversite caddesi var ya, üniversite Üniversite yolu. çantası. Üniversiteye yakın, hastaneye yakın. Böyle bir yer. Bu mutfak, yeni bina zaten temizlenecek. Hı hı. Böyle bir yer. Tamam mı? Tamam. Artı bu 595 lira Hı hı. istiyor. Şimdi buna şöyle bir dairemiz var. Hı hı. Bu havuz yok bunda. 12 katlının 10. katı. Bak, doğalgaz kombi. 2 banyo. Tamam mı? Bunda havuz yok sadece. Doğalgaz, petekler, yerler parke. Tamam mı abi bak. Hepsi yazılar. Doğu, güney, kuzey. Burada 2 daire var. Burada böyle bir daire. Aynı zamanda
Bu tek blok yani dairede. Bu dairenin fiyatı da abiciğim 500 bin lira da pazarlık payı var bunda da yani. İndirecek yani Bu bunda. yeni evler. Bu yeni sıfır daire bunlar. Aha. Bunlar sıfır daire. Tamam mı abi? Aidatı da var mı onun içinde? Aidat var. Tamam mı abi? Tamam. Bunlar kiralık daireler. Bu daire de aynı bak. 475 bin lira. Hı hı. Tamam mı? Akdeniz'de. Bu da aynı ise. 4 9. kat Hı. 4 artı 1 475 bin lira. Özellikleri aynı. Hı hı. Tamam mı? Biri batı biri doğu bunun. Burada 2 daire var. Şimdi arkadaşlar havuzlu ister bunlar. Hı hı. Bu 1000 liralık kiralık daire 3 artı 1 içi boş. Ya. Boş daireler. Boş daire 1000 lira. Bu nerede? Bu 1000 liralık daire Mezitli Menderes mahallesi. bizim arka blokta. Yani biraz içi eski yani. Hiç eski, pencereleri de eski değil mi? He. Aa, Eski eski bina. ev. Ha, bu tarafta ev. He. Burada gördüm. He. Bizim evden yakın yerde Yakın mi? yakın. Bizim eve yakın. Aa. Bitişik. Hı hı. Tamam. Bunu biz sizin adresinizi gönderip görsün adam. Bak, bizim arkadaşlar bu. Bak şimdi sahibinden koma girdiği zaman Evet. şu numaraya girecek bak. Evet. İlan İnsan numara. gayrimenkul. İnsan gayrimenkul. Şu numara. Tamam. 890 217 991'e gir. Bunlar çıkar yani. Tamam. Ben bunu da söyleyeceğim arkadaşlarıma. Tamam mı? Bu şeyle güzel bir daire bu. Aha. Tamam mı abi? Hı hı. 420 bin lira istiyor. Denize yakın. Mezitli'de. Mezitli'de yine bu. Menderes'te. İçinde eşyaları kalıyor mu? Kalmaz. Eşyalı olan da var. Mesela ben bir daire göstereyim size. Eşyalı. Full daire. Сейчас покажут видео, Bir daire göstereceğim. квартиру, где с мебелью, рядом с нами, получается. Bekle abi. Bu satılık. Evet. Bu daire. 4 artı 1. 4 artı 1. Tamam mı? Bu da sattık bir daire. Hı hı. Tamam Hı mı? hı. 3. kat. Bu daire de bir güzel daire. Hı hı. 2 de tuvalet, yok 3 de tuvaleti vardı. Jacuzzi var. Böyle bir daire de var. Hı hı. Şimdi 3. kat bu daire eşyalarıyla birlikte sattık. Hı hı. Tamam mı? Anladım. Вот эта квартира продается с Evet, мебелью. bak 4 artı 1. 260 metrekare. 260 квадратных Evet, метров. tamam mı? Cepheleri falan da güzel bir daire. Очень хорошее Ага. расположение этой Şimdi квартиры. başka bir daire göstereceğim. Сейчас еще одну квартиру покажем. Bu daireyi muhakkak bence Мгм. almasını istiyorum. Eğer parası varsa, tamam mı abi? Мгм. Если деньги позволяют, то есть еще другой вариант в нашем районе. Хочет показать нам. Şu daire. Вот 575 Bu daire eşyalarıyla birlikte sattık. со всеми удобствами, со всей мебелью Tamam mı? продается. Bir dakika. Еще Да, дуал газа да var içinde. Var. Doğalgaz, muhalgaz hepsi içinde. Все есть. Вот, дорогие друзья, офис господина Инсана. Он здесь, его помощник тоже здесь работает. Так что, если есть интерес, можете сюда приехать, тоже посмотреть его варианты, какие варианты он предлагает на съем жилья и на продажу. Как я заметил, на Сахимбиндене у него от 250 лир и выше продается. Еще какую-то квартиру он хочет нам показать. Давайте посмотрим.
Yeni başka daire göstermek istediniz ha? Ya bir daire var. Aha. O daireyi bulamadım. Bir dakika abi gösterme şimdi. Tamam. Olsun. Şimdi gösterme o daireyi arıyorum da. Bu daire satlık 600 bin lira istiyor. Eşyalarıyla birlikte göstereceğim de. Daireyi bulamadım şimdi. Bu daire nerede? В сторону университет тоже есть дешевая квартира, ну, 140 тысяч лир. Тоже можете зайти посмотреть эту квартиру. Вот. 1+1. $140 тысяч лир. Tamam. Итак, дорогие друзья, мы сегодня были в офисе господина Нисана. Вот, так как он наш управляющий нашего дома, мы его давно знаем, и можете посмотреть его варианты, которые есть на продажу, на аренду. И, возможно, если вы решитесь какие-то квартиру более детально посмотреть, наберете меня, может быть, вместе сходим, какую-то скидку мы можем даже у него выпросить, так как возможно это сделать благодаря тому, что мы друг друга знаем. Поэтому обращайтесь к нему. Мы через него нашли нашу квартиру. И также у него есть и разные варианты на продажу. Вот 1+1 я тоже видел в сторону университета по 140 тысяч лир. Ну и есть более элитные жилья, которые здесь. Пятилетное строение, даже больше 10 лет. Наш дом, который мы снимаем, это 10 лет. Поэтому есть разные варианты. Можете зайти на его страничку, посмотреть. Я вам желаю хорошего дня. С вами был Каныбек. Увидимся в новых видео.
Сегодня очень жарко, плюс 21 градус. Некоторые даже купаются.